Nini mung puila. Ini tuh mungkin Sondro Zomatia. Tini bo tengkol lawan rok tengah bagi peka. Oh, kita kami playground mau jeng kantia pasir join. Ini sini banyak dengan. Mungkin nak bo tim ni kurs ni. Angkene sini join kami ni kurs. Join kami ni kurs. Tini tamo mana final na semi final. Ini kena semi final match. First semi final. Pas semi final. Nengka join kami ni apa kurs. Tini kantia FC rok bai. Mana mat tengah ni hai dah. Ni ni korang besok hiring nak tung tini semi final ba, first semi final ba. Ini hiring ini 6%. 6% tong first hiring na. Father has ni na Tripura ni no. Tripura ni korang bro. Father has ini. Father has ni kena. Tangai asik kom na kana. Tam ni besok jatuh ni confidence tu kau asik mana kom na kata hire. Jeng sini je hire tunai bro. Klub Liga Super 4 kama bai. Jeng tak ni pura player normal ya. Angke jeng belai ni player mau ni posto sing tan bro. Jeng Kela kabang apa? Naik tu sih omno sama man. Tini bahai pai ni hendak nang kusengai. Masa kayu pai ni ni. Tini pai kangen rok final kas nai. Hai bela. Tam kok kesana masuk shot borono. Kain dia FC no. Kahan yang tengah ni jatuh kelengkari ni ada nanti. Kalau bahal jitong, depan yang kau sepainya jatuh tu. Orang kelengkari ni awal aja ni kahak ke pilih macam mana? Konon apa? Agak tengah ini pilih macam mana? Ini player soalnya tim tu satu tu kasih makuk nama tu jara apa mahai bro, baik ketemu makuk. Player tu waktu itu mak kasih sini. Satu mak kasih sini. Ni senduk main bah, asal baru bongkai, aku tengah asal baru posisi nak sithai ada. Dah hambai, jeng ti bapa sak na tim jeng di sana naik baru ni coach ni, hambai. Nang buat tim ni? Kayak kita amari klub ni. Kantia FC ni manager, bak, nah. Besok jadi ni confidence tahun ini ni, oh nang korsa as a coach sengai, ni player soalnya besok jadi nang asam tahun ini, buat tim macam mana kamu? Join kami. Bahai macam tahun ini ni, kela. Kau tu final ni mak saya. Tin tu semi final. Ini semi final. First semi final. Tini pai kangen rok final showis ni ada. Ni hiring ni ngajak tu. Ngajak tu korok dok. Korok dok. Apa korok? Father has na, Tripura has na Father has ni. Yang lokal ni. Lokal hire. Tangan nang lokal nana nangka. Lokal ni kena senama ni kena bayar ni player nala hang kena edition tak solid tang. Edition solid tang kena khela di roh ke semua yang nana. Yang lokal na uta. Pai ni hendak matong le. Ni player soalnya nung. Pai ni masuk matong. Tiada player satu gutung. Metar kam dina hen dina. Apa tu saya masih lain. Bani ni player saya masih lain. Satu tu kasih makung na wati jarawani ni player sok pamah. Pai ni kalau wah satu. Kain tiani boleh na. Bahai berono pai ni dah. Pai tu matong. Berono bahai rasa tu. Ni bahai rasa tu. Apa? Jangan sebaik. Baik kau sih na. Mana? Sini player kah kung keseng pai ni. Out of 100% ni bising besar persen confidence tu. 70%. Pai ni lah apa? Besar persen? 70. 70. Baru tenang ni sahaja. 100 kasus so yaitu ini bagai. Baru 30% macam ni. Mana tengah botol ciming na mana korok dok na. Kiparan kah? Korsa dah. Paran korsa dah. Kuna extra kere. Kena itu mana? Kita korsa apa paran no. Goalkeeper ke Father has ni mana kemaran na hire na ya. Asam tampro na keren dah. Tina nang ya. Ke tangnai khelarogo mane ni player sok deramaro da nukjak deramaro kono jini bengal bani asen asuk din thngai phaika tini first semi final ro kawi phaika haida jeng thung khai mane da jeng thung khai mane kene mamla strong ko kene bormura to pai khana le borona jeng pai bai ke pai ka sagdi borona 3 ek jeng pai 3 ek le kosong kana borona pai ne tei kubuni players mana tim to normal haida boron jotron strong tapon ta to bisi janok semi final kai phika boron mane borobe thungai pai mani bagai tini pai thak kasar mung tam tong boron mane join kami FC ni ngai borok kah thung walai sulai kah kena tim no pari thmane dan jagra kamu jogala jogla ngai yake susto ke pair ma ke te dah hambai ke